Pozdrav, dobar dan i dobrodošli u moju kuhinju. Evo danas spremam paprike. Ja sam ovdje našla fino lijepe babure koje mogu lijepo da mi stoje. Punit ću ih sa tikvicama i sa sirom. Za početak ja sam ovdje tikvicu jednu, ovako malo je poveća, ogulila. Ako vam je mlada skroz, onda i ne morate da gulite. I sad ću da je prvo izrendam na ovo krupno rende. Evo, tikvice sam izrendala. Ako vam imaju ono sjeme unutra, izvadite to. Ja bar vadim. I sad ću ovako tikvice malo da posolim. Izmiješati i ostavit ću ih sa strane da puste svoj sok. Kako nam paprike ne bi bile vodenaste. Pazite koliko solite tikvice, u zavisnosti kako vam je sir slan. Ovaj moj je dosta slan. I sad idem na pripremu sira. Ovdje imam jednu kocku nekog sira što smo kupili na pijaci, a ovdje imam onaj fetko sir. Dakle, sir koji imate, bolje što kremasti. I ovo je dosta slan. Ipak ću, ovo je, znam da je jako slan. A i ovaj je. I sad ću ovako sir malo da iznječem. Dakle, ja neću dodavati ovdje soli. Dodali smo u tikvice. Ovdje imam jaja. Dakle, 3-4 jaja. Ja ovdje imam malo jače od pola kile sira. I kaj dodala sam. Zatim ću dodati samo malo bibera. Zavisi koliko volite. To ću dobro da sjedinim. I sad šta ja imam običaj, na svako jaje dodati jednu žlicu ovog pšeničnog griza. Ja ga sijem zato što je ovo ona iz mlina na veliko kad se kupi, pa nikad se ne zna šta može biti unutra. Evo, tikvice su odstajale i sad ću ih dobro odsjediti od njihove vode koje su pustili i dodati u ovu smjesu od sira i jaja. Evo, dodala sam i tikvice i sad ću fino lijepo da sjedinim ovu smjesu. Sad su stigle tikvice meni u bašti, pa ćemo malo da spremamo sad tikvice dok nam na nos ne izađu. A onda poslije ćemo ih spremati za zamrzivač, za zimu, ali o tom potom. Evo, pogledajte kako je divna, lijepo smjesa, kremasta. I sad možete da probate malo, sad kad ste dobro izmiješali. Vidite samo da li je dosta slano. Meni je dovoljno slano, tako da ja neću više da solim. Za mene, mužu, znam da će biti neslano, ali on nek soli sam sebi. I sad paprike normalno koje sam fino očistila i oprala. Sad ću ih lijepo puniti ovom smjesom.
nađite ako možete ovako paprike. Ja sam eto imala sreće pa sam ih našla. Sve ovako lijepo fino. Dole ravne da mi se ne prevrči, da mi fil ne curi iz paprika. Kajem koliko čega zavisi. Ja nekad stavim više sira, nekad stavim više tikvica. Zavisi i kako smo raspoloženi, kako se ima. Dakle, ovu količinu vi sami sebi odredite čega ćete više staviti. Evo, paprike sam napunila. Ostalo mi je malo fila, to ću staviti između paprika. I sad uzmite ili vatrostalnu zdjelu. Ja je nemam za ovu količinu paprika. Ili vatrostalnu ili tepsiju ili nešto što može ići u rernu. Lijepo rasporedite paprike. I sad između njih ću stavljati ovaj fil. Možete i prvo njega staviti, mogla sam i njega staviti pa na njega staviti paprike, ali nema veze. Sad ovaj dio nije obavezno, pošto mi volimo puno paprike. Ja sam još 2 ovako narezala, pa ću samo da ih možete i usitniti. Još ovako između paprika ću da stavim. Ovako koliko mi stane. Kažem, ovo je samo za ljubitelje paprika. A mi obožavamo pečene paprike, tako da ja uvijek ovako evo stavim. Malo ću ovako da ih rasporedim fino koliko bude mogla. I kad ovo napravim, ovo ide na pečenje u rernu na neki 180, 200, zavisi od vaše rerne. Da fino lijepo se zapeče i sir i da se zapeče paprika. Evo kažem, ja ovako ubacim. Jer ovo paprike je nama malo. Tako da nekako ću da uguram, da rasporedim. Bacit se neće sigurno. Evo stavit ću ovako ovdje. I sad ću malo da samo poškropim ovako sa uljem. Dakle, 2-3 žlice ulja. I idemo u rernu na pečenje, pa se vidimo pred kraj.